Yan muna ang pagkot. Kung isok kami siya with kanan, na nagulong-ulungan namin siya with Ebenezer. Amang namalong. Amang panguloy. Amang suluan. Nain anong pamahain ng ulupin namin. At damang madolo, huwag kang ulupulubi.
Masa penonton tadi yo, masa di Indonesia. Masa bangun kerja ka oleh TikTok dia nambah ka. Sama tulang dia, satu orang. Tahu mari doang itu kan. Baik dia mau dah kasar tadi laut kedua buat video terus.